Nakasiti ka ba ar ka jong Timothy. Kalunong ka ba nungkong katkop ka ba kata. Kikentin ki ba otang kikentin ki ba ong. Nga itu yaw ta ubanga ngangit. Nga itu yaw ta ubanga ngangit. Ini luway. Wabso Paul ulat ho syaway pat para syakri jongu u Timothy. Bani kini antali di siti kibau tho syaw Timothy. Lanjutip iti kum kita ki pastoral letter. Kali di siti kibau jukren ulang jukentu. Bagi kam diledai hakajing syarai yaga balang kacuklay. Malaong bau po lapo ya gini ke siti. Membau lang don na kaying bendi. Ha kahim apo kanong backroom. Bata ka bensin ka basmo tiang. Kabau don ya uni usamla. Ya kabau ulapung. Banlong nung syarai. Hakaway ka balang. Wabsul Paul laong baulot ho dagli kentin yaga bangalayo yaga bantuli balay Wabsul Paul lato ini kentin syaw Timothy nama bau kenal yaw niu syakri ubarwek jonglay ubadang pediang shen yaw pres membau lelas ngeu yaga jalap ke Paul ya kajing penim ke jong blay ng bau pres hagas nong halastra hagas nem sapunyau hadim jong pres utip bawan na kalong yin kabang siyam na itu jau blay ubain bakung talong badin baula priang yau pres balayat bun snem baku ulat hong yu uwan long kumunong syarai. Henry na kapol siya kapol uji yu asnyaw bau Timothy uju pertip yu lari uji asulok batu ya kata kajing syaptin ka bau don ya kita kajing turot kiba udon bat yang kajing kiba ya kendu haka kam syarai balang na jong Batung kau pun wong lekok yang dengan bentang syah uniu para syakri. Wong kau Timothy metep balai dengan ala bansya yang ini ki baro yang kibamen malaya kendu aga jing syakri ke jongen. Lakalong yang jing syah lenter mau. Lakalong yang jingduk, lakalong yang jing kerdu. Lagalong ni jing katling, lagalong ni jing syakten bisyar. Uang ngamal ngala itu yauta ubanga ngalongit. Atong tanging pek hendiak kumno bau niu syakri jonglay. Ula yagaban ong ini kensin. Bangang ngala itu yauta ubanga ngalongit. Mansupan kan mau kerniat sebang ngajing ngajongu magajian lenti ngajongu ya kabangi baro nilatip ban nilayos nyo nakapol siya kapol long malakha yaw niyo po usol hagas nong hatasas bala penaya pensam nyo hagan nong ba Jerusalem hagi gijak gijong kamalir ban perlong yu uway ngagiri ustad bat kiri usyamtang hapo jomata gari gabau il bat away pat kajinglong gabau reu sol udon hai iski gijinglong samla yujong tolong lalong uway nagi bagi samla rangba kiba shibhem bat kiba long shu no bakraw jong gabalang
Usam lo wong kwa ban yo sneu ya da ben theng ga jong Jesus Christ ha ga jing em ga jong usam lo wong kwa ya ga ban tip ban ga ban itu ya ga bagi bala pediang ya Christ pada tin ga jong play ga tu ya ga jing e jong ga dok no ga jong Laon dah hawai kapor habau yai lemba juga tak namba ulah syem yang baik ubun ubalayalun bat enda ulah poya jang uyoi balalan tembau ya Stephen berapa ulah keli balai bepilelan tembau ya uli usamla ki ong namar baulah pediang ya Kris kumnong penem ujong bat nama baulah ya Rob ya Kris kumnong penem ujong upo uli usol ubang itip ya udah katakan ada kebor haga jaka ya kaban isun haba uyo ki mau ki baha pada kri pada kamet ke joku haba uyo isna to toy haga met ke pada kri ke joku Stephen haba uyo snow ke jing ke joku jadi isna kamshan lami naga do nur ke joku ustamla hanaga tim ke joku play ke on ba ulayo mensim bangaru ka kwa ay kabang le ay gajo batkunta layo tu yang iki kam jiki apostol nalundong wa pra kat mentong hadu kesan kumpu baula le syabita di lamba lentong ban pa ni ga jimbet ni ga permission ban syar yau bakuru ulle ay gajo ngalai chadam master kanda wa ay gajo jaga ban kem jiki kristan yang kawan bersyukur di Kristus, yang kawan set bendi di Kristus, kuat yang kawan penyam yang di. Hanya yang kini macam lagi itu, hagal nom nak tendang, bakal nanti sedang masker. Upor oleh Syam Yau Jesus Christ. Jesus Christ lawan yang dia kendu, pas ini dia kendu orang, pas mas Ainul Umar yang kecil kacau uli usung pada kami nanti long bawa pediang ya Jesus Christ kon unang pentem ujungku bagai lagi kendu pada burung pada Christ yang bawa lagi lemba pada jumpensan laong kalau sandu kemai yang kaju sutu kajaku ngabalai siapa try jadi Jesus Christ kajing sutu kajaku yang kajing yang kajaku Chris halo kajing kena bak kajing sutu kajaku ya kajing bat ya kamisyan kadakna kajing jahat nanti kajaku bat kumta haba ulah pediang ya Chris kajing kajaku ulah keli ya kawe kajing keli ayu memon yang banglet bau peran ini jusket pelayaran ulah berskeu bang layak tu tangan KME tangan long missionary hapdeng jongi jengkel bakuntan nadu kata upolo mino na Jerusalem ulah ya setelan juga percaya ke bawuin lagalong sa Filipi lagalong sa Efesus lagalong sa Rome pagkiway pagkijaka yakapan yalap yang Kris bakat sekaba ulay ulayo iwan kung yakapalang kajong baklang bagan ini syakri kaba ulay loong baulay gendu yakajinduk pagkajingkerdu nama ulahap yakapan ino yakaplan kabak bakal kemudian mental kajong kajingin ulahru yakapan gendu yakajisyak pensiton hau patsya jok ahimarum napan yalap ya Kris hagal kas pasnan tarong persya ikaan jong upatsya jong kahimarum ulah kenduru ya kajing katling ulah kendu ya disyaset gendi hanya yaktin ngejok lagi ya tu bahado kajing ya ulah syakri ya Kris bat kabak krautan kabak ulah lekolong hakabaula ino ya kani ka benda ka khau juga tin nge jauh lain hakabaula tho
yang ini di sini, syaki barang yang barang terkepor, kibalang kan nongrim, jong ke jinget, naga bantagi kun ke jong ublay, hadu ke kepor, yang kabangi ngihim. Badai halo dengan ke jingyat nanti, kibah bawa painin, ulala yang abang ong, ngala yang abang syak yang kini ki baro. Ngala itu yauta ubanga nganget. Bakhalor kani kabentang ngantren yang lain dari gipang kibiade bat kani kan nongrem yang bawa pol leseng nakabentala kacong kacing kacong kabanin kong kacing long kenrap kacong ukres kun kacing itu yau kacing long kenrap kacong ukres kun kacing itu yau batu pol haba ukren yang kani kabentang hakasiti kacong syakit para pengit haka balang arung kibila syam haklenong dapat sipau kedkot dapat kendai uang balaban plasena dapat kesentur yau jisu baulang utrai pamengit haka doanut bau jisu ulah permipat yau nagi bayap on penem ya me bat kumju haka syiki Philippines karenong kabakar kadkot kabasipau ulah to yang ada kebentawang haka karuteng kajong jisu lakhosil baro akan dam baru telit baro unpla bau jisu ulong utrai kani kabentang kapagilapan bu agak tin nongway the Lordship of Jesus Christ. Haka jingim kajong ishimat, lali hapo jong kabarang bat kaimlang sa langhi barokwe. Kabang yoi haka jingikay kajong apostol Paul. Kalong pangimla ikabanyak-banyak lak yau Jisu kumukres Baliau Jisu komutrai, kabamot ukre Jisu komunong penem, kaya rengkat, baru Jisu komutrai. Nama kata Allah bangan ni berwong, baladamen plasena dalaga sentur yau Jisu, baulong utrai, pamengen agak download, bau Jisu lapan mipat yau nari bayap on penem yame. Lembang dengan spasmen baka barang nabadong ng garing gajari balat nilayos ngayon nagapos siya kapor balayalat at balaykay siya pang ujisu kung ukres kami ujisu kung unang penin badbod sin nilasange no tanghang pagkikuan na po siya kabarang nitip yaw Jisu tangkong ukres henry upong utaw waong ngangalay ito yaw taw wangangalangit uang ito yaw ang tangkong ukres henry nga ito yaw kumutray hagajingin kajonga bat lembaga nga jingikay kajongu uang pangimla yagaban kren yau kres yau Jisu tangkong kres klan dapedian yau kumunong pedem ngimla ban pedem tang siteng yagata kima kajublay ngajing pedem kajublay organization henry habang ipay siya kaningaktin kajublay habang ipay siya kaktil nga jublay lapandon kam dagatil Greek Iglesia kabangot kabalang kamtel ya ka building lali ka cingtay kabalang kamtel
jaga ka organization na structure bat ki an ki rule ki chongka henry ka balan Kakung ketin ke jauh belai, lomba pendon kam ke ketin iglesia. Kabamut, kabatau yang dikenhun, kabau belai ulah hot, bak kibau ulah pengkerpan, naga juga percaya. Baru pol, habau grand baru ikai, yang kita kibangit, hal kita spasnan kabanengkong kabaar wong, baka balang. Kadai ka madawong pipim long gitray halagalol ka jingim ka jompi nama ka mat ka jompi kadai ka temple ka jong umensi bakhuit bakumta ka jingim jong isimet ngimna barle kat ka bangi kuwa hele ka tin ka jong glay ka dawa nami kadawa jaga menginle jaga ka ba ujisu ubwa maka tahu jisu wong balai dikot yang atrai henlai firmle yang mon gejongnya kecing kali kami bagian sispa para kali disnam baka balang kaladon hada negari khasi bak cantia hatola nem bandon tidak pau sabar bagi kon kristan hada negari gejongi kila penian yau kris Antang kumu nampenin, hendak kita pedang yo kres kumu try haga jingim gajampi. Habang ipek jaga imlang kasalang, kasensya kabar, kabang yoi kala-kalalong tang katamasa. Kijingnya kene bo. Kimalong persya jaga jingikai berka prinsipal dari Christian ethic. Kabau jisu ulabu Balemba ketika election kabadak hatu ki kristan kilalenem jaga takamon ngajuklay nabau jisu ulang utray ha kajing em gajonggi nani ngidei tang itu inong sampisa nani ngidei kita dapat puot yang kesensyar ke hadar hada negari ngejopi baka bangipai sigi way pat ki benta jong ke jingim ki yin ki sem jongi ki jot bagi pra ki kon samwa kentei bacerang ki syate bagi syaring berau hada jingdi penbuai kabang sam kabangai pujat kabang kansar kalabang du jangan ni kejela hada babun kinong song kini Kristan balai kejing jubah kalong nila pilihan jauh jisu kumupres henry ngim siyang pilihan jauh kumutray radang nila pilihan jauh jisu kumutray kabamut kani kejela jeni kanjeng lalong kata kahima ba kajong hima Emmanuel kanjeng lalong kita syarat kebabu Allah jauh long bagi kita pet kiyo jaga jingsha seperti mau ya na jaga jingkran coba way ramba ya belum sketri coba way kakenhun kabang patsun lapdiang ya upres ima hipson roy khasiyin kidan isnem kabang adon bat i degi benai habang kadang le yang kirisa kibedei ke khasi kolsho Yung kuhat ngasukwa yang banyak keren berpi kempiak. Babambu yang digejingkeli yung. Memang alam kena yung. Dontang kendiak keli kiin mani hang niya soslo. Kabang khamili kadagi mani ba amokar. Saka balang presbyterian. Bat kadagi mani ba katolik alam krak. Bat empat yo ngekini giin mani babu. Henry mentah hisni jilong temen ngalayo yang gini mani kita buat hamam kidong lagar masor lagi hanong kendong bami ini kijing yawak ki kroset ki poster ki bapia penlong mana kata yo mana kata pernah kalau ayaw ngek amadan malki amadan student bari ini upat ba abu henry tu enai loe kijing sisya yo balai pat banang bun ki mani
Nambun kecil sagialah. Nambun ni Kristan. Balai berkali-kali kejongi kanang kuot. Balai berkali-kali kejongi kanang ngok. Haki liang barok cong gajing em. Kata kalau gajing keli haki ba di bompat ngai ibu. Baka cuma kalau bau jisu syam lalong utrai haga jing em gajongi. Kalau jisu lalong utrai haga jing em gajongi. Compare nakalong Meghalaya Legislative Assembly kumki MLA. You know jisu ulang utrai. Bat ngin le ya kamon gajongu. Compare lalong kumki kontrak lagi businessman. Compare lagi long kumki officer lagi sekretariat. Ladang ngin le ya gajongi kai ke bau jisu. Baladau jisu lalong utrai ga jing em gajongi. Kani ka perkai kanam long kumni kumba gi yogi. Pat kumta ga jing khot yagi gi kun gi jong lai. La ilai tu ne ya uta obaki pilanget. Lalu jisu orang utrai. Compare. Ada principal laga John Robert Theological College. Ubai kai pastor. Hanya lalu jisu orang utrai. Lalu ikan di jonga. Kalau ni kapan penjat ya kemet ke jonga pes. Lalu ikan di jonga. Kalau ya kapan peniador ya kapan ke jonga play. Lalu kita start berkepor na penut. Kapan pentok bria ya kan kemet ke jonga pes. Kabamot nampak pediang nampak itu jauh jisu kumutrai haka jingim kejonga. Baca kita ujisu wang gorget yaki kumbola om yaki parisi bat disalusi. Kabanta kabaar ya kabaupor ulah keren lengba kan ikakin kajong ublay kalong banle ya kamon kajong ublay kung kajing itu ya pres to do the will of God as an act of knowing Him. Nakakadaw po hadin boleh siyam manupres. Pada dia kalau pediang ya jisu kumunong pediang. Baru try haga jing em gajengku. Ulah bu ya gajing keli. Ulah a ya gajing ulah bu ya gajing keli kepada kom. Bar kata kalong ayu memon yanga banlet. Ayu memon yanga banlet. Habang ipai siya ka benta. Nagaktin gajeng play. Bat nagajing im kajong try jongi uji supres. Kaya nga ba uji su hikai. Hakabia day bat kamon kajong play hagajing im kajongi. Uji su laay lagajong kanuksa. Bat kata kalong ba ulaong hagini kibenta juga tin kajong play. Habang gospel kajong Yohanes dalam besau kadkot kabalay pusaw. Wong kajimbam jonga kalong bangan yo le ya kamon kajong uta ubala pa ya nga bangan yo pendep ya kam jongku barbau ikai di selam ya kaban duai kajing duai utrai kawai na kabenta kabau jisu laban kalong long kamon jongme haga kendeu kumba beneng barbau puson berperkat yang kajing sayap kajong ualo jong kajing na ujisu ulah keren na ke gospel kajong Matias kerendang ba penri wa dikot belak kena wang kopa jonga ladon ka lot tuai bagan ga furi kan yo like no na penban om kumba ngamon mga Henry ya kamon chome onle kabang yo i ya kajing im kajong press kalong baik tang ban pendek tang ban le ya kamon kajong play bat hadu kabasyayap halor chong kadimna bari ini keju
haga jingin gajang apostol Paul. Padahal gajang ya. Uyai pendek ya kata kamon gajang ulai. Hagati ublay nang banya pasal Matius kepat abuai ka om brio baro bo na atrai uban yo le apo ka hima ki beneng hene utaken ubale ya ka mon pa jonga uba beneng om baro nangi kiba hot atrai mit labat stek kiba yo banle syaka hima ki beneng hene uji suwong desan kita kibale ya kamon pa jonga uba habnen kai kamon kajong ukres na kabenta jomi kai kamon kajong ukres na kabenta jomi haga gospel kajong Matius kalunang bakan riu kadkot ba usawong adaw unuru umon banwan na diin jonga ay buon lenno ay ladi bakon ra ilaga din na babambut yana kata kami kamon kajong kres yang kita belak diang niyo baladaw unuru umon banwan na diin jonga ay buon lenno ay ladi bakon ra ilaga din na babambut yana Kabagi kalong bau jisu ukmi lenti bau wei uba peliang ya utrai kes unba yaga ditra isu tenat kabagi puli yaga history jom kapalang kabagi ken mau yaga arba artere ubnai jun jejar praspa sau puwe haba missionary we babalingkong uba kabalan Presbyterian Northern Wales kilapa Reverend Thomas Jones baka Ann Jones haba kimi nagatlang da John Krishna long kimi daga jingtip baga jing skutu baga la long da sin ga bakaddu ya gibi hap pan ai kublay kaddu galang jong giba i bi bakon kimi daga jing skutu Bagaimana pernah cikari ke berjenai, riu pernah berjaya dan bangsa. Hakabakilah pada kendu yang jeng bagi yang jeng tenju. Bermau pada kurim ngejau hakabakilah poi, hanti hapok Kolkata, haus nem jeza praspa sebuai. Kabanan kong hakabakilah kendu kalong baka kurim ngejau ke anjun kelakha yaikun bat ilayapno. Betapa mantap no yang ta lembat ki umat henry ko apa ban mino adin ka tunga di benar pandakalin kenda sa syatak balwan kiu syatai sesora ban yuk jat ka atarit ubnai jun sia jat praspa sabuai usnem ya ka ba ublay wala suit rumksia ya ka history juga balang bat ka jat benriu ka jongi bagenda lapoi Amdan yin mission hagbakila ega bangsa. Hapdeng labba jong betul Yoruba asara. Henry lambla pediang yin basaya tau sipai ubadan nantu gejaka. Bakila intang kendiat senam hagadiga ri gejongi. Kaanjun kala klap no adin tatu kena senam. Bakila no yai kun bau Thomas Jun marmai. Baru Thomas Jun ru hadir kat tu Islam kila khalaq kila no jaga jinsuk akan ika profai henry kila jiet banba ika di pena wada pedeng ga jing telat ika baki kidon haga jing ga joki henry kila itu ya utau baki kila ni ban kila jiet ika banba ika di pena Bariangu ya oblay, baublay ulat terku, yang dikam di jongki, bat oblay, lembau sembay waki kilabet, mental saya ke dimba, yau dimba, coba barang Presbyterian negara kasih cantia,
bat kumju ang nigatan syatay lammingi. Nalawad ka ni kadante ka try ni Jesus Christ uang lu. Hak Lukas lenong na bakat saw bakat lagi saw bakat bisa uang pilong kembulu trong kaperkai. Bat pilong kajing syai trong kaperkai. Habau Jisu uang pilong kembulu kembut bau blay bau pres udon ya ketika mon. Batalong mon kajung bagi senang. Banangi kibala penian yo fresh nginlong kembelu hari ka percaya bagi im bat apa kembelu kadang kapuut kamba bana jing syai kadang kabut ka jingdum kamdam hatu ngilalon em kembelu halaka jong hin ke jongi halaka jong snong da bangi im haka office ka bangi tray habis sekolah ke bangingi pulih, habis jaka ke bangingi belah. Kalau ngejing turi, ya kapan kita ketin ke jumplay sebu, nah kebentang jongi. Angan penkut, ya kan ngejing selok, ahli kepor, dah kau ngejing im ke jongway pastor ujongi. Balapan pau telah kejong ngejing im, bau lai tu. Yau tau bau ulanget daga bau le yang mon ke jumplay aga jingim ke jongku kekertang ke jong ni pastor ujongi udai Reverend Rai Bhajur Cerwa udai kurim jong ikong takimon majau ikun mengkong jong Reverend Dorka balik kat prospa kendai pau AA ulatrei kung sub inspector of school kabumot hamat kapor layo ay ban im ni gajing im basuk bat kabatap karhay mau kapurim gajong lem bakajin hangatay hasol sulok henry kaladon gajing khot kaladon gajing khot bat gajing dawang bani don kam yakin missionary ni don kam yakin nong yalap ida tin ngejong blay hangatai hari lusai kabang itip menta kun gejela misora uni usang larang bak bat kajin itip ba larang ilek siya kata kajaka ngindu no ay nagakam kabang itrey bangindu no ay nagajingsuk bangindu no ay nagaspa bangindu no yang ni jindap kerhai. Hendak usut pak. Bagalong kamon ke jong lain. Ya atau kurim ke jong yang kamon. Bakum tahu sedang kapras pak kendai punya. Mau lem ke kurim ke jong tapi mon macam. Ilai lang baru Reverend D.E. Jones. Syari Lusai Banlong Kong ki missionary ki Banlong. Ukeni ujung mua bawa yasneu ya kani. Bau ni urai bajur. Uri usahat officer. Ubadi persa jung uangan resign no nakakam ya kaban lek Syari Lusai. Ulah khot ya doktor. Uang bau ni pun jengah ulah yok cimpang kli persa jengah ulah yok cimpang kli. Ulah pas sumaru. Henry Reverend Rai Bhajur wong yakamon kejong glay ngangwe bakan ba ya ka dimna bat kunta uladon hapo jong gatai kecela bagi prabengai kami suram kijai ken mau i ya uni orang bat kuncu ya ka kurim kejong pada din melapoi bun ki misteri hari Lusai uang upai ka khmat sekitem jogabi boy ki bahag tu kapor omdon missionary station hari boy karon kapala ki mission station ki download ka west kasir amairang bagi way bentar kadon cekitain saura kadon cekitain cancair henry omdon missionary station hari boy maka dai ke caka ka kapor ki om maka dai ke caka ba pun ke cimpang malare henry uni
urang bak anda lawan dari bisa wong ngangan lekat syari boy bangsa bagi beri di badan haga tu ketem bandau la po yang tu ulah pakai cita mengakrau palat wong adon kam badio ai gadi start kebiadai baga kam sumarkia tau la lek syari wir haus nem siajar kendai spa kendai hadu siajar kendai spa shithau bandai pen puli doktor pan enda lawan nang ngatai siam na syong na sor siam na kamai spa dengan gadi start ke jauh hendai wali pai syari boy but ulai yap la ordin ye haus nem siajar kendai spa sao taka assembly wala long ngam Manadin mula syakri kum apostol dengan ni boy katu katis nem lawan mula yapno ang alay tadi benai kapuri sijar kendai spa katsa bala tep ye au lum cipet jaga balang presbyterian hamau rom bagi para bangit ini juga di boy kia ikan mau yang ni syakri ubla ba ira dingna bat ulajir du manle yang abon kejong di prabangai beij ke kubur bogos kubur ukat kalon angin ibu yang tahu bangingget dapat menghitung ya kung utrai dengan cingim macam batru ya kapan le ya kamon kanjong ublay nagabantaga burung dengan amin.